tu ni ko a hichi thu na ngai za hichi video na vi ho zo se na bon sa vin Christ and the family a konin kain lim che kit vin he tu ni a hi Jesu nung Najui na a na cross put gi na sa wal empty topic mang cha hi pha chom cha inu ki holim khom ki diu kanomin he aden Philippi bung khat chang som tum na langa event na a hi le a je chu Krista a ta san je nga hilowa ama dinga he so gen the san jong tho dinga nang ho lung sit na thilpe kipia na hi ve atin he Jesu Krista ta san ding jing bo si a hilovin ama adinga gen the ha sa na jong tho dinga so ngai lu thilpia lung sit thilpia kipi na hi ve atin he pathina tu ting ibon sa wadin pate ibo pitaw han so pi tu ni hin ade in ke zong April 28 2024 ni pathin ni ko a hi in hi chini ko hin howin songa ka to jing la hin milhilong pumin pathin ko makakabin he pakai nang ma dung ka zuina a hin iatile ka journey hi banga hi ha sa ham hi banga genti ha sana tam ta ka thu he tin milhilong pumin pathin ka dong jing he pathin ko ma ka lunggil ta ka tawa ipiham pathin ka to jing laizin pathin ko ma ka taw jing laizin Jesu Christain ama cross apuna Calvary zona achi a hi chini ko aman e hot don but na chu hi chini ko a Calvary zona ka si chun ka cross su agi ma jeng in he a hin la hi chi cross su ke ya dinga e ki gut pi a hi zen koi ma cha e put hu ding ka nei poi ke bo sen ke ya dinga pan e gut pi a hi zen ke ma in ka pu in Simon jeng jong chu ada sa e put hu dinga ki sei na la he chi je chun ken jong hi chi ka cross su agi le wangin ka hu pi wangin ka pu thau thovin amun chan hi chi ka cross su ka pulungin he che banga chu nang jong na cross koi ma san na pu hu thailo koi ma san na pu hu thailo cross ka gon pi chu midangin apu thailo nang ma man na pu lung ding he jong le ha sa le jong le hi si na cross na pu chu ke ma in jong ka hu pi a hi in ka hu pi wangin kalum dan poi ka ki tha pat ke din amun chu ka lungin he che banga chu nang jong ke man tha na ka pi a ka pi a ka lon pi jing ding hi chi na cross put ding pa so na nga pa koi man na po pi the lo pa so na po lung te ngai je ti hi pa the ni hi chi ni ko April 28 2024 ni ko howin sunga e olimpina a hin he hi chi je in so pi te tu ni hin ipiham Jesu Krista se zu ihilova Jesu Krista ta san lo ihilewang cross putting zo inay lo mai te hina ahin la Jesu Krista ta san ihia ama hi hu hing pulileng Pakistan ihia hile I ti zong le mihim hina I cross putting zo te ding he in sunga izi isa chunga ham ne le cha ha sat gen the be se je ham ai le ho bung langa ko na bol gen the na ham midang ho ko na bol he so na ham ai le ipiham ita ha chunga dam mo se na ham I cross I put ding Jesu nung izui jing laiza I put ding I cross so te ahin he adin masang lai seju ho khang zo in church father ho khang line zong church history even na hi zong le nasata persecution bol gen the na bol he so na anahat be se Rome te noiza bol Christian te anaki ha bol gen the be se je chun Christian zathum anaki sep do lon he Christian zathum hola akhat na chu kai ho hi vam itia a hi le am ho hin Rome miten ayeng bol now so ha sa be se ovin hi chi Rome gam chu da ha in bol gen the na chu azam santawin he akhat na ani na ad second types of Christian ho chu atile Rome gamachun aumdanovin azam mangpovin ahin la aumden zo chun isi Rome mi te ho so ho uvin pakai tu say labin Rome mi te ho so an ho tawin he athum na achun Christian azathum na ho so kai ho hivam itile zamzong zamang lo Rome kopia umdena
hi chi rom te ho jong ho lo a hi wanga hi chi rom mi te hin kidin te pi ho chu a hi ve hi chia rom mi te hin kidin te pi Christian hon hlom cha ho chun kita ta apa kai pau sei lep lo wa hang san ta hi cha cross so ana put over bol gen theina humpi la akile lut over ai lo a hi le iron chair chair a hi mei ko nga hi chi sa hang ho a ko na hung so do ho jong chu hi chi to na a so a to sa wa na tha ji wa na sa ta hi Christian na hi Jesu say ju na hi amatia henge ati wa hele ve ni ve tuma do wa henge ati wa hele alo na tan pi ju hi lo ham hi ta banga chu ha sat na gen the na sata ana to he hi ti lai ta Christian thum ho la a chai na pen ho zam jong zam mang lo rom gama de na a hi wanga rom te ho wa jong lut lo wa hi chi rom mi te hin ki din te pi ho zala chu tu ni a hi Christian kitia kimin voi ho hi the hi hi lo ham hi chi hi zen tu nin so pi nang jong mi him hi na Jesu dong na zui na ha sa na sa pen na cross put gi pen so I pi ham ke ken ke he poi nangin ne he hi chi hi zen lung hada hin ipa kai pau win zong Calvary zona achilai za chu hi chi cross so anapuda koi ma chan aput hu thei lo ama cross I ho zo si chon se na chu anapuda gi asa be se ja chu tola a hu pi wa nga chu to den lo he imu den lo ki zam den lo he nang le ke ei ngai lut be se ja chu ki tha pat do ki tha pat ki da cross so aki khat be na ding mon chu ana po rong hi lo ham tu nin zong nang le ke zong Jesu Christian e ho dinga a tho na to tu na e ho tho na ite ka ale I ma cha hi poi chu ke le masang la ya church history ya e pi ham Jesu Christa dinga ana thi ho martyr ho hi ta bong ho tho na to ite ka hi le tu na e ho tho na hi I ma cha hi poi te ka thi ho hi poi hi che hi zin ipa kai pa bin zong ana tho masanga zong church history a zong mi masahon zong hita bang hi to geng te na tam ta ana to wa hi le tu nin nang le ke zong lung tha ta the hi poi Jesu nung izuina na cross put I pi ham gi na sa be siam gi na sa wala na lu dan zong le na lu the hi bang to dan hi in na to dan the lo di hi ipa kai pa a to dan lo banga nang le ke zong to dan the hi poi hi chi ji him rom bung ge sang som le ge ni pi asayam ni tin asajen him tu laya I tho now hi honunga I chan dingo lopi na hung kilang ding chuto ki kot hai themin ka ngai tu po ati lo ham tu lai I tho gen the no hi honunga I chan diu lopi na ho to ki kot hai themin ka ngai tu po te ipu po le na sei hi lo ham ade in church history ka sim lai na sa ta ka lung chang I tong khama ba jing incident ni kan sei to no men he a khat na chu Rome se pai khat hi Rome te se pai khat hi Christian te that hi pang jing Christian te hi a that hi a lol tan hi pang jing hi chila hin ama hi ni khat hi zela om tain ama jong hi Jesu Christa ta asan ji a thiding in a zela akoi ta vin he tha ding in akoi ta vin hi chilai ta hin hobung mi hoi aki howin hi chi pa hu baptize sang hola ala amina pangpon I atile Jesu Christa mina thidinga hu zela om hi dem tin zela chon ahong vin ahong ki mu pi ta vin he aki mu pi ven ado ova hi le aman a sei chun nunga acha pangkhat hi thadinga ka puizing laizin mi pi ho e na sa tan a ho sevin hi chi a ho se na ho wa ko na chun ka hu do en ka hin do en a hi le ama en kapakai ko ma katao ding kapakai jin nang pathe nambu da katao pi ding he 88 so hi ti zo pha chun ama cho kathat tawin athi zo ani thum ni chun kazan kamangin hi ti nunga chapang nu chu hongin lalu hu khat hung pe in hi ti lalu hu hi a crown of martyr hi ti nanga tinga kan chu hi ti in I hung pin he hi ti nia pa na chu ke zong pathin Jesu Christa kata san hi ati in zel sunga chun baptize a bolovin azingin ahin kho Jesu Christa ana chanin ana that tawin he ani na kasay to nom cho hele sepai somli hi ipiham sepai somli ho hin rom te hoin ipiham pagan god pathin amo pathin koma hi chi sacrifice a bol ho so bol nom loving ka bol lo du hi ki ho Jesu Christa ta san ka hi vetin ana saving na hile hi chi sepai somli ho so tui adab ice water na
ice water hi lin ta khara hen akoyo win tanki khara hen hilai sunga chun akiwin akizolu sawin abon chawin hilai chunga chu thidan dingin asolu tawin hi akal langa chun tuilum akoi tuisa tuilum akoyo win koi tabang Jesu Krista seilep noma Jesu Krista kata asanda poi ti hozo si chu nahong po da ova hi chi tuilum sunga chu nahong ki su sat theuwa na hin theu hi tin asai pi tawin he ele mi somli se pai somli ho chu akiwin akizot ovin hi chi ice water sunga chun alu tawin akise ovin hilai chun mi som tum le mi ko chu hilai mo chun athidan tan he ahin la se pai somli la mi khat hi athiding kon cha half that a hi hin ahong crawl do in ahong va do in hi chi tui samun chu alu tan he hi chi lai ta hin rom se pai hola mi khat pa hin hi chi pa ahong po do a ama Jesu Krista a sei le ba tui salang azot amu chun alai na besen avon akisut lain ama jong pathin holo a hi wang chun avon akisut lain hi chi pa tha khel ding chun hi chi ice water a thiding chun ama matam ten agalun hilai chun mi somli se pai somli ana thive tin akisejin he so pite ho tu ni in gelu hite nang le ke tu nei tho naw hi ne le cha ha sat ji sum le pai ha sat ji ai lo le dam mo ve se ji ai lo wa hele mi te eng bol ji mi te se ji mi te mu se ji na ai lo wa pi ham igen the naw cho mi hi til i ma cha am ho hi chi ma char sisria gen ti ana tu hot ite ka hele i ma cha hi poi adin ipakai pau Jesu Krista to na to ite ka hele i ma cha hi poi hi je hi din tu ni hin cheer up lung ta po hite Jesu nung Najui na Jesu nung ka zui na I cross pori agi be si ai zong le I ru wa zong le Jesu Krista I ko pa zang ama ana ru he ai wanga ama akitha pa do banga nang le ke ikitha pa te ki nga he ti hi tu le he chi video ana ngai ho zo sin he te din pakai menin kan tiam vin he tu ti han lang hi le ni kha ting le ama kom elun ting vele sofa ta sanum itiva lan lu khu lo pi ta chu ama adinga hi chi cross po do koi mazan ei pu hu thelo I cross po do agi pa chu I po lung te diwin pakai men ikitim vin he video niaw sa kana vet a chun pasal khat hin hi chi across hi cross aput lizen lam azot lizen across to gi asabe esen chem align niaw khat atan lain apukin o tunwa azang zep tai atin aput kida achi hele gi asakin atan la hele achai jainan across to chom chakhat ahita in mun khada pha hin van gam lang hi chi van gam lang su heaven lang chu azot gal kaina dinga ong hom lin ta aumin hilai chun across to azama ahile across to atan chom zi in ahung ta point apal gal kai thei ta poi akitin he hi chi zi hin I cross to gi isa be se zia I ha da I pai mang ding ahi poi itan chom ding ahi poi gi is ai ru zong le kho poi ahin lai ru na akona cho ikitha pa do kida ipakai pau Jesu Krista banga cho ipo kida ipo lung te ding hi pathinin nang le ke e ko na hi e itabanga ha sa hi han lang itabanga gen thino chung no hi zong le don't give up lova ipakai pau ivet lova ama tho gen thena ivet lova ama na give up lova I give up lova hele ni kha teng le I ho nu nga hung ding ho khangin zong kiti ho na hen nei wa ipau basang ako anga zong nga ibiham thip ichanuwa kipaman isandu he ti hi atsai na dinga ise do no mo hindin tu le chi thona ngai ho zo si pathinin e hopi se ta hang ka kipa e amen.